ezinye izinto ezofuza ukuthi singakhulumi into etshengisa ukuthi nje how poor are we. Ngoba laba abanye abantu abakama ngesandla, intombi yomuntu omnyama emika athola umuntu okama ngesandla koyiphinde uyithathe. Ngitshela mina ngomuntu unoshama i-round eyodwa every 2 weeks. Ngeke kodwa uzoyithola. Ngoba lo muntu okama ngesandla wenza yonke into ekhweni lakhe. I mean yonke into. Bengashadile bethandana, hayi ukuthi bethandana, ukuthandana yenye into, intombi yenye into. Yabo, ukuthandana yenye into, intombi yenye into, unkosikazi yenye into. Ngoba come to unkosikazi wakho unothando of far less than umuntu othandana naye. Ngoba unkosikazi wakho sosekwene njengoba nengane eziwu4 nabazukulu abawu3 akanasikhathi sakho nesikhathi sabazukulu. Uzabuza uma usufika ukuthi baba animbuza ukuthi usedlile yini khona besemenzela ukuthi akazi noma udlile akazi uyazi abantu abaningi abaganiweyo ngiyakutshela ngoba wona oganiwe babona eTexini ukuthi inkinobho aziphelele umuntu osana namsebenzi nalonto uyaqoqa akagqoka kanamsebenzi ubaba bathi hayibo akafasile kahle la ubona eTexini omunye hayibo labantu laba okucabanga kuyadlala labantu imanqa be-enjoy uthando ngokuthola lo muntu osifazana azomthanda ngempela true quality by far ngoba le yanda yisekho lapha ekhaya uma ethi ubeka isandla ubaba kuthiwa ushiselwa yini kushisa kangaka uma kubanda athi ubeka isandla kuthiwa ugodolini kubanda kangaka uma kukahle nje kungabandi ngashisi kuthiwa ukhathele yini kade usebenza emini uma kade engasebenzi kuthiwa ukwazi ukuthi sike siphumule noma yinini athi khonto ayenzayo ubaba uhleze challenge nje uhleze evikwa nje uhleze evikwa nje uhleze evikwa nje akahambe akayisithandweni sakhe uhlangatshezwa ngenye into uphuma ngenye into yonke into yakhe emsurroundile iliyanto imsurroundile iliyanto engisho ukuthi bakithi ake sikhulume nje into but singabi into esogcina sifundise nengane ukuthi zibe abusive zisebenzisa abantu besifazana ukulala nabo and after benze sure ukuthi ayikho into ababanikana ngoba bathi obhuti abadala ku social media labantu singabanika imali uma ungamnika imali ungalali naye ngoba vese ukushadile naye period ungamnika imali thandanani ungalali futhi naye uma efikile nje kuvakashela endlini yakho nihlala xoxe bese valele sathi ish angikubone ke sithe ahamba athi yabheka unhlanhla uyafona la afika qethuke bemshaya ngene endlini uvese wena niyathandana nje kuphela naye nawe ukuwenza njalo ubothe kuzokwenzeka yini lokho if kwenzeka ngoba ku right this is babudoda